Wah, Andres, di tanah Wah iya, angkanya bolu cari pak. Jolo bisa pak. Bolu cari pejamut. Perlu ke cami kumbe. Kali wasa di kepam, harus ke jolo di cami. Kumbe harus ke bersih. Harus ke bersih dia masih iri. Kok mak gande cewek maksud jemem Cak. Kesini kurang. Mati dia palulu. Dia palulu apa bela? Oh iya, kepala dulu taruh Rek. Oke, sedikit. Ano pokok na iko bolo cerepa paci ko sila takok masuk ni anggota masuk ku ya kulo kumalasan be jemit talade ayo apu ngalamala lematu ini di kampung apa perpengon be di talade mana malas kor. Oh Amsa, Oi, mamul melo jangan. hah? Apa masukmu? Deh Pak, mana ke motor merah bicara? Hei kampas, bisa mbak motor roy Pak Sony nang kaya pergi bengkel Oh cah, wah selalu nam le jangan. Iko kampas, kong kalau mau pau pikir-pikir ke jolo, pasti selalu kami cuam dah culimu. Oh Jamsa, Pak Boni tu micu mun cokap boje do Kami sengangi iko memang jedo Dia nengka cerita tu luang kali inga maka bogere. Magi pele macam ada lo mau pombe, selupa batos sumu. Nah iko setia ke pele pole. Joker rara dan resong Boleh ka sapa bos kondron di gaurun tu. Masung pepo gai, manakah bosmu siapa? Mapak kue. Macam lada ka macam guru. Balai. Biasa na bos Tony siapa na guru? Ya iko siapa bos? Ya tu resa di sapa, ya tahu lo mancaji bos. Dewe nama Risa, iko Tony lo Risa kelemu. Aku depan masih aku siapa aja mah. Ya tu, ini apa cocoy? Ini wasembek jam agama itu siapa? Sembara yang petiku jama. Cocok nih. Papa kubani pele. Iko mancaji anak guruku, ia mancaji bosmu, magum sakit. Ini mah aku kampas mutang apa ketu? Penyewi agana, engkau mau bakat mencaji bos. Capak penana yang nyede. Mau pergi iko, pak poe ke kau dulu macam dia nanya dewi lo. Mana kata pia lompan caji anak guru. Dembe, pai ku metu cening ngati. Puah tengah muah. Mas tang kalau mau ke bapak dongo ka. Kalau kambe sedang kair laki na jandai. Kali ni lo kena katok ya pintu ini nak buka kang. Terpu kayak sedia mang kelingai. Nah makanya iya macam bosmu. Kau apa gitu? Jadinya? Jadi siap no? Siap na? Alin pilih menjadi mbe. Oh kampas, mapa mulai ya soe waka aku macam jadi anak guruku karena lo mato. Saya terima menjadi anak gurumu karena lo ada kemanci bos. Saniro. Jadi maku koko yang mondro. Acirin bapak jelo. Jadi akan ujama jelo kana. Kimbe mujami koe. Lanjutkan ini babisiannya. Kalau kita lo kesole, kajo lo tak macam mia. Ya kupura ni muroro ya tematono ceme. Oke? Siap bos, siap. Oke. Kalau luar gue ye. Macam lama netan
kau lolo ka tu na. Mau peri-peri ladang. Loko-loko majam Pak Ustaz. Majama kina adi jama. Anu Pak Ustaz, mabalu Kak. Ku ading isena agar di balu. Mega rupa na Pak Ustaz, engkau to parfum. Oh mega tu nget tu. Pak parfum. Teki mau 750 parfum na. Kon rodolo Pak Ustaz, macam empelek ko Oh cocok ni nak. Laba pa matu lepa. Paya upuji matu parfum upuji ma bau Iya, pasti dipuji Pak Ustaz. Pak mega rupa na, engkau panila, white rose, nagita. Tapi kau wita rupa ta Pak Ustaz, malaikat subuh menggelo, Pak mabu Mekah. Nih di Pak Ustaz teki boleh, joko-joko cilaleta. Boleh ka dengan si Jien. Tapi sila leku, pamalino sa di kampung. Desa maka da 3 hari lo kata. Dia malino Pak Ustaz, tapi kosoy, nih gina jaman tuh engkau lo di galun nama sangki, engkau tolok di darah nama sepe. Ya to si pelek ko ni na ka to si pelek lo kata de. Makurata ta wi tadi masih Jien. Kura sama romana di bola na leu-leu Pak Ustaz, Pak. Mata ko hana boleh mapalau. Ya na tu ka pan na makurat to dengan si Jien de na. Pamakok ko ta de na lino ba na lalung de ni ngarang akhira na. Ini seng makadalo mati ta de. Kau ya tuh Pak Ustaz, ya ada tuh melado Pak, hangi Pak, ya umur malolo Kak. Justru malolo kina perlu dipikiri kia tu. Pak ko maco matu ilo paguru. Bapak Ustaz, perlu memang ya roh, tapi ya deh sempat pikir ya roh. De tu pas ki pikiri kina. Ya tom ni koloki ko de to. Iya Pak Ustaz, madece nih pale Pak, matan restu nih. Dona apa ya lah jokedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okom boleh. Makap sa di purki macam-macam Ang pacini ini kampas na kalilero. Kampas! Ye bos. Wah, tiga ko lolo kambe. Wah, seloki lo ke Batunong, bos. Batuno. Hindi lolo rekreasi, lo kyo ka sole. Ocha. Di si pala yan yung mutimbe. Pati ako, bos. No di pagi mato kon rompas ke Batunong. Batuno. Betama nga ito, lolo rekreasi. Naku buat besi semacam nak guru. Liwa ni pasti. Kau namanya di bangku nga aga. Tiga na. Tengok na ako natin Tak jangan, bos. Mutar ba pante mukonya dia mana bisa tertarik. Kamu tahu kan, Rob? Anak guru untuk buntu kolung na beda. Udah isa di mapa kiriga kopi bagi kan sa di ondo di gagolana di rorara bergores sini kisa di minum kopi Rara Rara Yeta, udah lirak Kak. anu na ko dalam ako bora kopi tamu sini minum kopi desa din manyama pikiran tamu kedai pur minum kopi jalo na Oh Yeta, tadi ni matama ka makeburati. oh iya nak ngawas papa na di palos ki minum kopi ya kopi sedia winu patan na pikiraku Sabi tayo ko pita. oh iya nak wah ya ganu tajeng-tajengnya sudah ingin apa ke kopi leso wah dapat tenasa dia otak At tayo kalau pidaki. kunina agalong pidaka Ano talo pidaking ko sa rencana ako si Badewi lumapaguro ngaji. oh magalo itu na tapi 3 kilo mapa guru na di pag pesantren tatto di kampung Rencana ako taon to sementara ang kakidola di Badewi mapaguro ko di moy. oh bana magalo mato paano madeceng
Iya, kira-kira kumapagur nama tu may gamorna na lumacho mengaji. Ba, insyaallah kerecoy mega motu tu. Ba mega monana aku di kampungnya daripada lele baju ke Joka, temi semer lo kumpagur mengaji. Kenapa? Iya ta, mudah-mudahan kamu lumacho eh. Iya nak, ne mana kata pengkerencana meluampa guru mengaji. Aduh eta, tidak bisa pigau. Bosa kamu di bola eh. Jangan ganggu jama, untuk bawa metindro. Ania tu tindro aja mama dia tu. Awe, mapadi matutulale, ko dapo nga matindro. Oh iya peleta, lo na dolo mata mama doro penne. Oh iya nak, utama nih. Foto najo lo minum kopi ku ya. Tidak nah. Ini pesen nih. Berat motor sana tehnya. Nyamuk pak. Sia sureng. Nyamuk betul. Anjol lo ke tali. Agak pin. Tuh minum. Balur kampas. Magis bos di Lepang. Ide mitero apa belum baru. Di penasaran mita na balu. Pakai saya. Pai, ini tuh rancana. Wah, parputar kampas Hamba. Ini number saya cuma buah hamba ya. Oh, ini cocok di dali CD ya. Lebih. Assalamualaikum. Oh, Pak Balu. Tanggap Pak Balu roh. Ini Pak Balu roh. Ye, agak deh. Wah, emang aku tak sih. Agak memang balu kau tu. Parfum sama pulsa, Deng. Itu. Parfum lo wali. Jadi. Ini tak tu dewe. Iya, Deng. Jolo, mana ketapi di mak balu kau nya deh. Anu, Deng, bantu mereka jaga ngangi abal kena. Oh, cocok ni plendi. Pasuran nasi. Uras rasa kabau. Jala, Deng, saparaki bona. Ayo, Deng. Wah, harum. Mau bau tuh deh, Pak parfum. Wah, mau bawa tuh Andi. Iya tu. Ini kampas rasa ketua sih. Anu bos, rasa vanila yang dingin-dingin 1 gelas. Pak, luasa dipelas tuh. Meraku cigaru Hei ampoleng, tanya Pak Belu minum makonya, Pak Belu parfum. Apa sih seluami cuma tamu? Kiki, vanila Belu. Bisa. Oh, asa Pak belum minum bos. Pak pakai rasa. Lo kumi pitako. Kok. Pelecing si tanah baca nawa. Kami minta minuman. Pulsa operator, voucher, kartu perdana, token listrik, voucher TV, tagihan listrik, aksesoris HP, ATK. Jika minuman baca konya deh. Oh, jolo bos. Dia tak bercanda parfum Hah? Ya pesan papu kah? Wah itu enggak. Yang itu tim masalah lada. Pak diga bercanda parfum. Dewi, mana kak? Diga bercanda parfum. Wah, Anu, Deng, nalu pengureku mukiwi. mana engkau? Na parfum balu. Wadi topi si ulang. Selalu kini ya. Kapas aku pihak tidak kor. Ya kemana nih? Uki kor lah. Nek cocokmu yang nyede untuk cowok mengertak seperti diriku. Kalau lo mau bona. Kalau untuk cowok megeretak, Deng, aye deh. Tapi kalau untuk ini, tak aja dalam. Kalau untuk ini, aye deh. Anak kiri suka malai. Nak kena tak untuk mengertak Pak ini deh, dia tuh dia megeretak standar nih. Jadi ianya dia lah. Iya na tuh malah bos. Ya po jaraki. Aga. Kalau wajar kak. Jangan ambek mu wajar kak. Coba pada motoki tu padi. Jawab apa gitu bos? Pak, tadi udah sembuh. Dah sembuh. Namu pas sampo ni betul lo dia tu dah kenai. Jadi peko gini pele bos. Pak aku balik ke kampus sih. Jadi ni badal ni. Tapi dah doang. Tapi kecil dia mau pakai pada sobadimu. Tidak juga sudah. Hanya bos. Ayah. Dulu ya bos. Apa parah tuh bos? Ta? Jangan play dia melai ke. Maka betul sih kak. Hei, jangan mati ke. Oh iya, alamat cik dia.
Iya. Iya nah deng. Oh iya nih. Iya nah deng. Iya nih. Iya pelet aja nih. Aku nak pasal lelah siki. Ayo deng, aku nih. Hah? Pura mani? Cina apa tuh? Cina tuh deh padi ginasoi. Oh. Bener om. Buat harum. Oke, terima kasih. Pura. Iki kok amal tuh. Ini satu lah mai. Hei deng, wajah dulu. Pai di tapa mende bawa ki. Oh, mati mau lupa ya. Mana kedua siapa deng? Siapa lah? Tuh jadi. Oh iya. Deng, wisuna dita. Jena alan ini sunah. Terima kasih deng. Iya iya. Ayo. Cuaca, aku sedih. Ini jalan. Iwanya. Awer bos. Ini nih. Nah, ayah. Pergi ya minumannya. Ini nih. Kok mana ya? Nah, tadi banyak mau minumannya. Kok nama bos ya Cina. Astagfirullah. Ampi kok kalaki. Wah, minum ki Bapak Ustaz ya. Awi kalaki minum tuh. Ada to kasih cede. Ayo Pak Ustaz lo toki coba. Gila saya coba. Ya penasaran tadi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kalaki ya. Ayo kalaki. Nu mangairo. Hei, nu mangairo. Pak Berbito, Pak Ustaz. Menu aga? Pak Berbito. Ya berbito. Hei, air kalaki. Wah, emang kalau tuh ya. Kalau sedih, anse pasti ada lah, ada yang mereka. Pak Berbito, Pak Ustaz. Berbito. Lah, sedih ada yang Wah, ini tuh Pak Ustaz, nah racun-racun ini gitu. Mantap tuh kali Pak Ustaz. Iya kok Pak Ustaz. Lagi semua aku tuh. Pino ka na na ere, racun bito ka re. Lagi si Mino. Hei, Pak Ustaz bara talo Mino. Loki, Ini tuh. Ini saya. Gelo ni lagi. Wah, pun kalau Pak Ustaz. Tanya tu racun. Ini apa Berbito? Pak Desa. Di negara dia ner. Wah. Komino ki. Tura ki de diki minut tetong. Kalau tuh Ya aja se deh, Pak. pase tanah se itu. Jangan macam itu loh. Jangan pin raki. Minuman agawe ya, ternyata minuman keras. Masa na irna sedang ngaji Roma. Minuman keras. Miras. Apapun namanya, takkan ku minum, takkan ku teguk, walaupun setetes. Minuman keras tuh boleh ya. Oh, tanai, beliau. Oh, cinya minuman keras ya Pak Ustaz. Mana kan ai minotasi sebu. Pantur. Oh, jadi tuh, ini coba rasa pita liwat keras lada di seding. Bacanya tuh, minat tersebut. Tasi sebu mau kasih. Pantur. Ocah, panter pale. Wasa tu ni minuman keras. Iya nada. Pesen play minum ya. Asin nanam liwat cani. Panter pale. Dia panter deh. Arbalagun masih. Rona jolo lisu ya. Masih banyak ya. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih banyak wah. Betul kilo leng ya Pak Desa. Dia tuh pernah tinro rarta kayak si kue. Assalamualaikum, Rara. Ora. Waalaikumsalam. Hi, dia tak tu kak. Metu dang. Ya. Angkat tu para luta kak. Panat-panat ang kakiwan ni. Anu ra lo pidaki no di kambe mureku balingi mabalu para pusaka kalia maja matona.
Hi, mana ke tiba-tiba maja menikah. Nawasa purki si janji lo kima pagur bareng. Ya rom kawan nira iro lo pidaki pak lo kima guru deh to tak berjam bulan Ramadan. Hau mah gani peleka na pertoni pidat tako. Gampang itu ra, tanya saja bilang diundur Rita. Jadi apa nih kira-kira dapat guru kak? Insya Allah mencapai piap kesang. Oh, dan itu pala minta kak. Tapi kang kalau pidaki. Alam pidang ngara. Anu kalau pidaki, 3 kilo matindro ko ya tuh dilaleng. Sama sumra. Begini kak, kalau ki matindro ko ye, tama ka dilaleng malaki lipa ng kulung. Tapi kalau ki dilaleng atau matama ni pa ya cakruduna. Hah, dera, de belum apa benih lo kali itu. Nah, itu yang kutunggu. Iya, mendep pak. Assalamualaikum. Ini dia tuh ini. Ondro ko, kedupa ko dilaleng eh. Kona pala dolo matama. Mamle Pak Bos. Kata dong lah Pak Desro. Lepak kise. Yo lepak kise nami tukoro. Iya. Macam kata doa Pak di kampas macam kalau pigau-pigau. Yo macam kami mau tak naik. Iya. Kata domer kampas. Oh yo. Kau domer kicin nak? Aduh begini sih nak. Kesan dalam kampas, panoi. Oh iya bos. Kau benar. Pak di sana. Bisa mau domeng? Ba bisa. Ku terani kaki ku tu. Bapak kau tu kampas. Usan dia puja akon. Mimpi itu bos si kampas pihak lo mermado membe. Di bola. Pacelak bola batnya ada dong. Sabar lah kampas. Oh jolo bos. Mana kemana jago Nah, si jamu. Itu jolo he. Umpal lagi gak kapan? Limpa mana? Itu jolo he. Tadi gosok domeng Aku kecoh lah memang. Nengkah? Wah gocoh. Jadi gua di Januari. Gocoy. Kayak apa kerah? Gocoh ha gocoh. Kan gua kiu nih ya. Jadi gua pak. Jadi lo digocok. Yo gocoy. Kau salah bentuk apa kau? Iya pak gocok. Iku pak gocok pak ikut sana. Baik. Masalah lu siapa? Ada deh. Kau bela. Jika tuh gocok ikan pak. Mas rasa ngopi. Lempap itu 75. Kupali sujang ikan pak. Pade no. Lempap itu 10. Ay, jen ha. Wah, pak do meka ba iyam be. Wah. Ano meto ni ka tu. Lempap telu. Bukan pas mapale ko tu. Pade no. Telu. Oke. Jangan mimpi ko bos ko yalo mi. Kamu apa? Di na lah, pe na. Digampu ke. Kamu apa? Jangan. Ipa, motor yang taruh kau. Kontrol ko. Wah, abo to tunana ya ro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Dono. Gembe pada muja ama. Ada lagi Pak. Kanan. Made mono iko. Am tajang. Oh iya, kau yang mana? Mimpi no lelangi. Domengi. Macet to ngai ya. Iko ba de madongo. Masuk Pak Ustaz. Mai lo toki masih madome. Sabra aku me di semadome ya. Tapi ko makikiu. Magai. Loko. Aku keluar ke ya Pak Ustaz. Iya terus dia bisa. Nih keluar lagi. Sudah nih. Tahu sih bela. Selesai. Iya Pak Ustaz. Bagian ada domeng. Dia tu saya makikiu nah. Bayar makikiu ngi haram. Anak keluar sih Pak Ustaz. Di mata pe. Loko sewa. Nah kalau kisah Pak Ustaz. Lupa di mata pe yang kalinya kok di perako.
Mana kasih Pak Ustaz? Jero saya dia termasuk betul ya roh. Tak kelupa kana. Iya. Dia pamer kasih mah penguang. Dia kemah penguang kamatan ro Kak. Ulora kemah tepe supaya mata tepe tau kecede. Jadi nambah penguang itu. Gocok nih. Tomado nih. Oh ini nang apa? Iya anakku. Iya apa? Iya. Pada cing tata Pak Ustaz. Dengan tentu. Kamu pada ceng. Tak boleh amat kok betul lo kan. Ya. Ah guys. Akur, oh nak ruka. Ini sedih mata cinta nak kuporuka. Oh saya jolong. Bisa dimakan padel nah. Iko kaleki, anak ruka kamu. Aron aku ramai dalam tindro gara-gara iko maneng. Boy, ko sadi pada sa kumate kalau sadi repak ganda-ganda kacul ya. Iyo pala Pak Ustaz. Ang mana may ubigo ka tu. Orti tadi ko gagak ko eh. Ay ko to cerita lo pengajaran na mana ki kuno doang eh. Mado mereka be. Kau baca kok, Andre kok mana be? Bagai? Ah, sorry ya deh. Cai kerlop ka. Wedi ja. Aji. Ikut pusage nah, cek deh. Bagai? Bagai? Ini Saya baca lena. ya perlu meruka deh mobi kambe na ko ado menga ya. Puli-puli ini ko cuaca ka. Ya deh maco cuma negara kekala ka. Ah? Meruntun mali mungkin. Jauh dong. Cik. Baca lagi. Ya. Can you jam itu, you jam itu. Kelinget deh. Dia baga gua. Oh, Loh kok. Nah ya dong. saya rahasia. Ya. Jangan boleh hujan ya. Oh, lebih tanah. Iya pi itu jangan Pak Ustaz. Jadi nak, Ah, kena. kita nggak ada siaga. Kenapa itu? Oh, jatah tuh. Oh, di bang. Ya nara, oh jangan merah. Jadi ganda mah. Jauh saya pak. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Ah, ngace di. Ini siaga nak kau mual jadi. Anu. Anu mana ya pada? Oh. Pandai. Oh, ni. Yang pandang apa pulang? Percaya sila. Oh, Kira pandai. Sabi tak. Wah. Magai? Jadi. Tersinggung kau sih. Ada apa ki? dia daripada Jadi wah, anak pun diri mula pama ni ha. Dia. Selain aku. Kita orang kita. Kita ni melopot. no. Tanya kau anu. Jual pada dia pi di. Hah? Dia pi di. Oh. Iya jual dah. Dia apa kau habis cerpakat dia desa? Palima. Lepuk no sila. Alah, Nah, ni kesal. Eneng. cocok ni. Ada cocok. Ojo lo Pak Ustaz, salah noki tu. Ada yang salah nak. Ni kena salah nan capak na idi telu. Cocok ni tapi kau ditambah ya telur sama lo kau enam atoi. Agak anda lo cocok pasti tambah senya ada 10 tu 2. Wedi jadi. Cocok ni payah cucu emo baru Neng penuh. kededing. Leleng penuh aku tu. Ini mah gak kena. Loh, aku di tempat dong kena nyanyi senior mu meme. Dia betul cocok Pak Ustaz, dia betul cocok. Ada masa dia Kita cocok. kasih lombe ni waka. Pada pada, lupa pada. Masuk udah pada kok. Iyalah, dia pada. Nah dia sepasanga dia ditama. Pulakan apa ya? Dia terus salah pak. Tapi dikali lumpur lah dia mah gak dipakai bahasa ini daripada lepek. Oh jadi papa di kali lumpur Pak Ustaz. Bayin aku. Takap yang majata. Dia jadi tongol di dipakai. Oh Dewi di. Kalau kini papa dia nya capa nak. Enggak sih boleh. Jadi sih. Apa dia roh? Iya, tenoni. Yang senawan Pak Puy pada ni roh. Ba. Ya ba mengile. Keke lupa no. Penuh ni Pak Ustaz. Penuh ni. Oh, masuk sorry. Iya. No lah saat dimakan ni. Sila. Jadi ceritanya sih. Iya. Siloku kok bang. Buah ada tengah No, melele silo aku ah. Kata. Dia lo pada sedih pada dia aja. Oh. Aja. No ni. Oh, jadi titik cewek ketuker no. Oh harus bukan? Ya. Ya. Asali ya, di sana pa no kayak mana? Nah, Wah, kata mana sondo ko. Wah, angka di sini. Kok saya cili bro. Tahu kamu mengerana ko. Oke. Tapi saya dipatau. Di mau nggak masuk di kampung. Iya, apa lo kecil di kampung kok tadi? Oke.
Bos, mungkin seuk nah. Asik hati aja muka. Oh iya, bos. Wer, apa yang mana, bos? Macam pecolon na. Melupu-lupu muka mana? Itu lupa ya. Kero bini-bini kero. Oh iya. Kok kok. Minta mo yang Padis. Aku kurang main. Ini sudah pelakon. mau petato ro. Nah padi sa. Nah, itu enak, bos. Ama kono matu pura di pelako itu. Dikira kita. Di sini main lo kakak cici plakku. Apa dikira cedek kero padis. Sini ay. Oh sila. Tadi pada sisi kuda. Ya sama bu. Jadi iya sih. Nani? Amin di bos Fadis. Nono ko tu pade luran ratu ngetulu pangko. Ada. Oh sila. Hige alpa. Hijau loh bos Fadis loh. Baik. Nah, oh sila. Maka. Ini sila, kamu. Yang kami ini. Enggak. Berlaban na Fadis supaya menjasa lo kak do bawa tu Fadis. Lapet sih ra. Kau baan ni sila. Pokoknya sila pulang pandang ran-ran ini kan dengan. Yo, ini. Dia nak kena kaya. Nas seru kandang. Dan ni. Jolok, jadi tak. Pelingan ni. Boleh tika cik di sila. Ini mana sila? Apa nak? Cium-cium. Minta leo Pedi caji ada me yang pali ya. Desa sopa. Yo ni. Bagi doaing dia mulai leo mana itu? Itu dia sih. Ya, sila. Oh, buat nasa pelakung. Oh, memang ya, bos. Sampai terus ya. Amin tira jolok karo tawi karo padu ming. Tapi bos. Pata desa. Tapi wadah sa karena sana sekolah kota wah diwasa di nyawa Nah, kamu tuh tempat maminya tapi no wadah sa antri kota apa? Sinapi, ya pula. Sinapi yo. Ya aja lo jauh bersana. Sinapi. No. iya gue beli panras pada sa Coba liku minta he. Kalau nalio ke pin rasa ya pak. Temu kencang ini wah. iya wadah sa Wah, semanan nak kau wapu dari panen tak balik sa. Dia mah gak agak payah metelono pokoknya tanan no. ono pala ya Lo kumita tu balik tak teri. Ako? Nggak sila. Cing meno no mo tu. ono wah namanya lupa di tuan mah do katanya Oke, betul tuh. Dia harus disolahin pikirannya. No. Iya sih. Tangga tu baca yang nanya. Ono ati okey omeng. Udah me Fadis ni. Dia aji na cakki ka he labe. Cora ya Kamu tahu? dole odo mas loko ah Mita sila he lari. Ni semlari air lari alio ke ni japu tu manu. Andre belum berbela udah dekang. namun kau itu assalamualaikum Waalaikumsalam. Adome betul apa adome kok nyusul kan Mai ko, aku seleng anu men. Oh, ada apa ya pada si hari kesini bisa madum. Oh, li sini pele pada itu mesti mado men. Ya, mas di mana boleh jual pada si? Mesti banyak lah kamu. Oh iya. Salam. Masih mana boleh jual pada sa? Iya, waalaikumsalam. Jolo. Putih pelakon ya. Hei. Jangan ini. Kami gila nih. Jolo. Mana ke pelakon Ciranga, na peremang. Tadi di Ciranga ro. Nih, baru dia bisa ya. Jolo tani air ro. Masih mana? Ini Fadis ini nih pemimpin baju boleh cerita nih. Oh, ya baju pi. Perlu doang ah baju tiker. Anu. Jolo kapan sih? Ini minta bahas Pak Dua tang. Ada nih. Di sekolah. Iya, PM. Awal tu di situ. PM. Mandi mana? Dia kala kira ada meng. Di mata.